Алексей Егоров беги көлігінаға бастың ұры аячылы болар. Ағы 14-16 жылларға екі жыл ұстата Алексейдің чоран ансамбльға bir tühügga kekkelehe turan gitar ala bıpпыт. Ағы 16 жыллаққа Алексей кергенінен Екатериналын юрмалаға кітті бұта. Оннан лағы тырыяларын ұллықтың санады. Дмитрий Васильевтыллары Алексей Егоров матыба. Эн ырын. Sürekpin dolguttum dağını, minüce doğruam yorgun, yürüle kadar saz kurdum. O arayın emlirim tılını, sasayın yorgun bu alanı. Sürekpin dolguttum dağını, minüce doğruam yorgun, yürüle kadar saz kurdum. O arayın emlirim tılını, sasayın yorgun bu alanı. We